Re gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone tse ke dikgang tsa Botswana Television phirimaneng ya Sontaga di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Banni ba ba senang ditankana kwa Mmadinare ba rotloediwa go tlhama mekgatlho. Barui kwa Kgomokasitwa ba rotloediwa go tlhokomela leruo lwa bone go lwantsha tlhako le molomo. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Morgan State se fenya HBCU mo dikgaisanong tsa All American Showdown. Ntsolo ke la gante ba gantse betlela o tla renela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse Patricia Tshobanyane o ranola ka pua diatla e song ka mogela a bo o di amogele pe go ntla re banni ba masima le songwane le Nkgobotwane kwa kgaolo ya Mmadinare ba rotloediwa go nna le mekgatlho ya balemi barui e ka fa molaong go kgona go bona dithuso mo pusong le go dirisa ditsatlholego tsa kgaolo eo go itlhabolola se se tla morago ga dikgwetlho tse di lebaneng banni ba masimo ao ba ba hudugetseng ko ka bobone morago ga go tswa mo lefatshe le neng le ka tlase ga moepo wa BCL ka ba ipeleditsha tseo mo nakong eno ba iphitlhela ba sa kgone go bona dithuso tse di maleba tse di tswang mo pusong a rutlepego ka Mamusi Siska. E setse e le dingwaga di ka feta 30 banni ba masimo a le songwane le Nkgobotwane ba sena ditankana tsa ditsha go kaiwa fa ba hudugetse fa ba sena go sutela ditlhabololo tsa toropo ya Selebephikwe le moepo wa BCL. Kgangkgolo mo nakong eno ke go tlhoka ditankana tsa peo ditsha le ba ba tsweletseng ka go ipa mo mahelong a Mijalo se emisa ditlhabololo mo masimong a bone. Mmaine wa bua gore ha mongwe a bata lehatsi mo ha re hilwente a tle go runa a bue le runa bontsi bo dirile ya ka nna ke dirile wa go kopa o bo kwalwa mokwalo o bo utsa o bo ya ka one ko land board bothata bo leng teng go gore ba bangwe ba amogelwa ba bangwe ga ba amogelwe re tswa go neha mo Nkgobotwaneha mme re ile go aga meraka ya rona kwa ko dikgathong tsa Tsampwane le Motoutse mme mo thusong ya maloba e direlwa batho ga ra ka ba hitha go rona kwa mme re ntse re le ba gone kwano ya no ne ke re a rona a leta go rona kana le heditse ha le gore gongwe go ta lebelelwa ba ile gore gongwe ka bo 1970s batsadi ba bone ba ne ba hudiswa bataha le itse gore le tabe togetse bone batho ba ile gore ya no ba jisa toropo yone eo le sekaseke le lebelele mo bananeng gape bone banana bone ba bothiba ba na dikwalo tsa BCL. Lephata la ka boditsha la re ntswa le itse ka dikgantse le tsile go sala ditsamaiso le melawana ya ka boditsha morago go dira se se tshwanetseng. Kana rona ga re tabe re batla gore lo thege gongwe le benefit re na le selekanyo se re ka se go neelang go le ga ka itirela polasi nna ke taka selepe ka gore mongwe le mongwe wa lona ya ka le ga o tabangana le tshwanelo o tshwanetse gore a bone sengwa kere ke ra gore go dio tse dingwe tse re ta di lebelela ba gaetso. Mo Palamente wa kgaolo Mmadinare ke Tlhalefile Motshegwa o rotloeditse gore morago ga peo semmuso ya ditsha banni ba thame mekgatlho ya balemi barui go kgona go akola dithuso tsa puso sentle. Ka kgwedi ya July ha ya bohelelo re tabe re na le yone kokwano eo go tabe go na le baseda ba leya ba Madikwele wa tsa temothuo Buana le ba tsa Madikwele wa tsa boranyane ba University ya Bust go ta go lebelela gore mme kgaolo ene le masimo le meraka e na le ditsatlholego dihe temothuo mo sebopegong se tse batho ba ka thusiwang go tshela botoka gona le ha ba leng teng mme gore dilo tse di diragale gore batho be ba na le ha ba beilweng teng le masimo. E tla re moraga kgwedi tse pedi banni ba tla itse tshwetso e tserweng ke ba lephata la ka boditsha ka mahelo a ba ipeileng mo go one. Mamusi Siska, BTV News, Masimu a le Songwane le Nkgobotwane. Mahama o santseng o fatloga mo lefatsheng leno wa kgwebo ya temo ya dinamune o isupile fa o tsa tsia ditshwanelo tsa babereki. Khamphane e lemelang go rekisa kwa mebarakeng ya mafatshe a sele ya Selebephikwe Citrus e nnile sekao ka go ba mona tumelano le lekgotla la babereki la Botswana Public Parastatals and Allied Workers Union morago ga dipuisano le morero o gogileng go feta lebaka la ngwaga. Kgatelopele e o lemogile jaaka lenaneo le le tla bopang tsamaiso ya pereko e nonofileng ebile e tsamaelana le toro ya lefatshe leno ya go tswakanya itsholelo le go tlhabolola itsholelo. A rutlapego ka Karabo Mosi.
Go ba monwana tumalano e ya pereko go ne go simolodisa lewa le lešwa la tirisano mmogo le go tshwaraganela boikarabelo mo go tsalegileng ka dipuisano tsa batsaakarolo. Mme seo se lemoga se le botlhokwa jaaka lefatshe leno le ikaelela go oketsa selekanyo sa dithoto tse le di rekisetsang mafatshe a mangwe le go ngoka babeeletsi go ka hetla tlhabololo itsholelo ka mohama wa temothuo. When this journey started, it started on a very, very wrong foot because there were a lot of... Mosepele o simolotse go le bokete ka mabaka a go tlhoka go dumalana. Ka jalo re berekile ka natla gore tumalano e atlege. Mme mofenyi mo thulaganyong e ke setšhaba sa Botswana. Today's signature is the people of Botswana. We all want this farm to be productive so that the farm can be able to pay them. Keletso ya rona ke gore polasi ntshe maduo gore babereki ba kgone go tshegetsa ditiro tsa bone. Gantsi bahiri ba le ba makgotla babereki ka re a dira babereki dingalo, mme ga go a nna jalo. Go na le tsamaiso e sa lwang morago e kwadilweng mo tumalanong e. There is the procedure of how things are done and is provided for in this CLA. Tiro e ne se go wetsa tumalano fela ka jana thulaganyo e le sengwe se se mo molaomotheong wa lefatshe e bile go tlama go ya ka melawana le dipeelo tsa go gweba mo bebarakeng ya mafatshe a mangwe. We cannot build a business without workers, without people. Every worker here on the farm have ga gona jaaka re ka tsamaisa kgwebo re sena babereki. Babereki botlhe mo polaseng ba tlhatlheletswe dikitso. Gape re na le lenaneo le lentle fela thata le re amogelang baithuti ba buang le Technical College. Re lebile gore mo lebakeng la ngwaga le sephatlo re bo re atolosa kgwebo ya rona kwa dikgatlhong. Ka jalo re tla tlhoka tshwaragano le lephata la pereko, puso le botlhe ba ba amegang. Re agaisa go e mmogo. Closely with Labour, with everybody involved, Botswana government. We're not working against each other. We one team. We're building one future together here. While today we celebrate the signing of this agreement, jaaka re ipelela go ba monona tumalano e, re tshwanetse ra lemoga gore tiro kgolo e mo go e diragatseng. A re tshwaragane le maikemisetso a go tlotlomatsa tsamaiso ya pereko e siameng, go ntsha maduo le kagiso. A tumalano e nonotse tirisano mmogo ya rona. E ungwele babereki ditsamaiso tse di molemo go ya manokeng katlego ya Selebephikwe Citrus le go godisa lefatshe la Botswana ka bophara. Contribute to the broader development of Botswana. Boitshoko le maikemisetso di nnile le maduo mo babereking ba feta 900 mo kampaning ya Selebephikwe Citrus ka go nonotsa ditirisano tsa pereko le seriti mo tirong. Karabo Molosi, BTV News, Selebephikwe. Barui ba motse wa Kgomokasitwa ba kopile go tlhokomela leruo la bone go netefatsa gore le na le matshwao a bonalang go ka thusa go lemoga le go laola motsamao wa lone ga mmogo le go kwa mokgosi ka nako ya fa ba ka lemoga sepe fela se se ka belaetsang le dikai tsa bolwetse ya tlhako le molomo. Tona lephata la lefatshe le temothuo Dr. Ndukolotu o buile se ga ile go buisa phuthego ya kgotla kwa Kgomokasitwa le go batla bapodimatseba ka tse di tlhokafalang go sireletsa leruo la bone mo bolwetseng jo. A re utlwepego ka kiso go fetse Makwinja. Fa gakolla ka matlhothapelo a ka bakiwang ke bolwetse jo bo tlhasetseng leruo la thako e maphata segolobogolo dikgomo tse e leng tsone seikokotlelo sa botshelo jwa Motswana. Yona Dikolote o na kgala sa kgwemathe barui ba ba tsweletseng ka go ikgatholosa ditaelo tsa bongaka jwa leruo ba go lemogilweng fa ba busa dikgomo tsa bone tse di kgabagantseng molelwane wa taolo ka namo ya tlhako le molomo. Re irile the first containment zone. Ene re dumela gore re gasa moletsa tota ka one. O mongwe a bona go tshwanna gore ene e go tsa kgomagwe ka hale a ipotise ka. Khantele molapo a bojang hampeno ke butlwa la kwelepane ke butlwa la haikela tsekudu. Botseni. Mme boka kganno ke nna le wena. Setšhaba se kopile go tshwaraganela ntwa e ka jaana bolwetse jo bo ka maitsholelo ya lefatshe leno. Ra bona dikgomo di a kentiwa mme ga nke ke utlwa go kentiwa dihutshane bo nku bo podi ke re tsone a ga di gasagase thata kana bontsi ja bolwetse jo bo gasiwa thata ke kgomo. Re rera tshwaragano
rera neelano re rera go kitlana gore re kgone go henya jone bolwetse ba gaetso ke gopola maloba ha ke bua ka bolwetse jo ka kgomogelwa ke bangwe ko kgaolong yame ba nkgomogela ka dikoleke tse nna tsa nkgakgamatsa mme re ka bona batho ba ba tlhaga ba ba tshwanang le bale ka kwano go ka itumedisa thata nna ke akanya gore re ire a state of emergency so that we can channel resources towards fighting bolwetse. We need to have something se leng gore se lebagana le go bolwantsha mme ke dumela gore ka ga lo dirang ka teng modimo tla lo thusa le tla kgona ke gore morage o dirisane le wena o go neele tse o ka di kgonang. Setšhaba se kopile go tswelela se thusa puso ka diterata le didirisiwa tse di ka thusang go kgaoganya le go agelela mafelo mangwe go itse leruo go tsamaisa bolwetse jo. Ke se go fetse Makwenja, BTV News, Kgomo ka Sitwa. Bontsi jwa bagwebi ba dikgwebo tse dipotlana ba kaile fa dikgwebo tsa bone e le tsa go jesa le go emano ke malapa a bone le ga go ntse jalo bošeng mo potsolosong le lekalekgang la BTV News bagwebi ba kwa marekisetsong a Main Mall mono ga borone ba ne ba supa fa koketsego ya ditlhotlhwa mo dikgwebong tse ditona tse ba rekang mo go tsone di bakile kwelotlase ya bareki ka jalo se se amile ka ga ba itshetsang ka teng ebile se ba tsentse letshogo ka bokamoso jwa dikgwebo tsa bone. Abigail Samson o a bega. Bontsi jwa bagwebi ba dikgwebo tse dipotlana ba supile fa koketsego ya ditlhwatlhwa tsa dithoto mo marekisetsong a matona e bakiwang ke ditlhwatlhwa tsa lookwane le itsholelo e sa itshetlelang e ba matsatsi le letsatsi. Ba supile fa koketsego ya ditshenyegelo kwelotlase ya dipoelo le bareki e thatafaditse matshelo a bone. Bangwe ba supile fa seemo se ba pateletse go fetola ka fa ba tshelang ka teng go mekamekana le seemo sa itsholelo. Ga re sana profit e ne re e dira bogologolo le ga o re wa oketsa o re o ira switse ne 75 a gona po e reka ba re a tura ebile do di dintsi tse ile gore a sa thake kgona go di dira le go ja dio tse ntse ke di ja ke emisetsa gone gore ga gona profit re dira a re sa tlwa re reka stoko sa ne re se reka pele e wetsela go tlase thata gore ga o reka paketenyane ya di sweets ena o tlhala madi a teng a le go godimo thata ha o tla ha o rekisetsa bareki ba botsa gore o ba ra gore ke rekile pakete e bokana mme switse le wane ke bokana ba tlogela ba tsamaya ba re go a tura sengwe le sengwe se a tura a gona profiti re bereka go reka re tere rekisa ka mosoro o reka re tere rekisa tota a gona sepe re seba ko dishopong kwa di-price di ko godimo ga go sena le ga le profit a se tlo re dira sepe mo botshelong ba tsona ba tlhaloganye ka gore ga o ta gone fa o morwalo switse ke 75 tab wa re a ba tsamaya. Le fa go ntse jalo bangwe bagwebi ba ne ba re lentswe go na le koketsego ya ditlhwatlhwa tsa dithoto ke monokeng ya bareki santse e nametsa ka jaana ba tlhaloganya dikgwetlho tse ba kopanang le tsone. I had to look at how much I'm getting and how much I'm losing and I had to change the price with everybody but most people were quite lentswe ke ne ka tlamega go fetola ditlhwatlhwa bareki bang ba ne ba tlhaloganya ba tswelela ba ntse ba reka dilo tsa me. So I mean it's definitely not a nice thing because things that were really cheap and just essential are now prices that I've never believed before but the support that I've got from my customer base has been very kind. Everybody's just been very understanding and considerate of everything that's changed. Batho ba torizo re no di chips tsa ka ke 15 pula bana ba expect pilo seo malibilo le bone kana ba iziba o keletse madi go la tsone di price la rona le bone re tshwana hela ya no mitlalelo re rona re sukunyetsa hela swa go bereke ya go bona no se tse re tsenya le di banana mo teng gore go phushe gone ka go so maso mela bone batho ba etetsa ka dilo di tota tse le tse re sa re ka tsone rona ga re oketse re bereka go keletswa ela re na le tsholo la go rongwa go tare mme re bolaisegile my sister. Go sa lefo bagwebi ba kopile puso go tlhama le go tisa mananeo a le bagane go baya manokeng gore ba kgone go itepatapanya le itsholelo e tsweletseng ka go fetoga. Abigail Samson, BTV News, Gaborone. wa tshosa ntsu le bile dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele
mokgato wa Mrs Botswana o ne o tshwere moletlo wa go ipela dingwaga di le 10 ba tshwara moletlo wa mmabontle wa bomme ba ba tserweng o ne ngwaga piwa ke mme Ndapiwa Vanden Brank go tswe motseng wa Maitengwe. Mme Ndapiwa o ne a iteisana barathana le bomme ba bangwe ba le 9 mme ba ne ba tsene moletlo o maikaelo a one ileng go rotloetsa malapa a thaegile sentle ka lorato le tlotlo le gone go tokafatsa matshelo le dikgwebo tsa bomme. A rutla pego ka Janet Mac. Tla boela pego e re tswela ka pego e reng mosimolodisi wa mokgato wa Mrs Botswana mme Kgalalelo le Setedi o simolodisitse mokgato o mongwe o bidiwa Miss Entrepreneur World o rotseng semmuso ke tona ya metshameko le bodiragatsi re Jacob Kilebeng kwa moletlong wa Mrs Botswana o neng o tshegeditswe ka matlhatso kwa Tlokweng go tlhalosiwa fa Miss Entrepreneur e le mokgato o tla thusang go ba lefatshe la Botswana mo seraleng le go dira boremelelo jwa ditirelo le bojanala. Janet Mac wa bega. Tirelo e ya go tshiwa ga lesedi la dikerese ya bo e le sekao sa tshimolodiso ya mokgato wa Miss Entrepreneur World o ta anamiswang mono gae le mo lefatsheng ka bophara. Mokgato o tabo o na le bogakolodi jwa motia jwa bomme ba dikgwebo tse di dirang sente mo lefatsheng leno ba akaretsa mme Ndiko Muzila, Ruth Thomas, Theo Olopeng, Dr. Weduso Molekai, Keletso Lentswe le Cheza Siwawa. Mosimolodisi wa mokgato Kgalalelo le Setedi a re ba bulela bomme ba bangwe dikgoro tsa kgwebo le go itirela ka diata. As the founder, I have always believed that true success is measured not by titles we hold, but by the opportunities we create for others. That is why Miss Entrepreneur World is committed to creating a global community, entrepreneur, innovators, change makers, and leaders who are passionate about creating solutions and advancing economic empowerment. Tona wa tsa metshameko le bodiragatsi Jacob Kilebeng a re mokgato o ga se wa bomma bontlenyane fela mme o ba lefatshe la Botswana mo mmepeng wa ditšhaba le go direla Batswana madi. A re o rotloetsa banana le bomme go ikemela ka dinao. We want our people to move beyond day-to-day survival and build enterprises that drive long-term growth and strengthen economic influence. Such initiatives help cultivate the mindset and bring the global community together in pursuit of shared prosperity. Ladies and gentlemen, e re jaaka mokgato o simologile semmuso bomme ba rotloediwa go dirisa mme ba tsaya malebela mo bogoging jwa one jo bonang le bomme ba motia ba ba nang le dikgwebo tse di tsitsepetseng ebile di dira bonte fela thata. Janet Mac, PTV News, Tlokweng. Wa tsorebela re boela ko pegong ele e re mokgato wa Mrs Botswana o ne o tshwere moletlo wa go ipela dingwaga di le 10 ka go tshwara o tshwara mabontle wa bomme ba ba tserweng o ne ngwaga piwa ke mme Ndapiwa Vanden Brank. Go ipelela dingwaga di le 10 ga mokgato wa Mrs Botswana ga bo go tsile ka bonte jo bo tseisang sedidi bomme ba lakasela ka mesese ya bone ya lenyalo ba simolodisa maitiso a tetseng ka monyenyo le loshalaba ba ne ba tsile ka bana le ka malapa gore bothe ba te go bogela botswerere jwa go gata o gatoga le jwa kapari ka mefuta ya yone. Dipotso le tsone ba di araba ka monyenyo go sena le faile le tshogo lepe. Jaaka re tshelela mo a modern world gore re ka kgona go maintaina culture ya rona le re balance le the modern world ke gona gore re appreciate re nne proud ka culture ya rona ya Setswana e seng hela jalo a re leke gore go dikolong le gone re rute bana re leke gone gore re tlhokomatse culture ya rona. I would say it comes from one being intentional on what they want to do. If you have goals, aspirations that you really want to achieve, you don't have to neglect them because you have a family. A family is your anchor, is your support system.
mme sebaka sa gore yo gaisitseng bote a rwese korone ya gagwe se ne sa goroga, mme Ndapiwa van den Brink go tswa kwa motseng wa Nswazwi a tsaya se bote ba neng ba se tetseng. This has been a transformative journey for me. I've accomplished things that I did not ever believe that I could do. It has really changed who I am. It has grown my confidence, and I'm so happy that I'm the winner today. The purpose behind the crown is child protection. I have a child protection project that I'm currently running in Jwaneng, and I will continue with that project and hopefully roll it out throughout the country. Ndapiwa ke mme wa lelwapa, mosadi wa Motia, mmakgwebo le moeledi wa tshireletsego ya bana, mme a re o ya go dirisa korone e go tsweledisa tiro ya gagwe ya go tlhokomela bana le go thomamisa gore ba sireletsegile e seng kwa Jwaneng fela, jaaka ipaakanyetsa go ya go iteisana borathana le bommabonte ba bangwe kwa Mrs Universe kwa Sri Lanka. Mabonte yo a re maikaelelo a gagwe ke go tsweledisa bonte jo a setseng a bosimolodi semono. Janet Mack, PTV News, Tlokweng. Wetso yanong a re lebetsa mafatshe sele ra Korea. Moeteledipele wa lefatshe la North Korea Kim Jong-un o na tlhatlhoba madirelo a matona a ditlhobolo e le karolo nngwe ya maiteko a go nonotsha sesole le go ipaakanyetsa ntwa. Ditshwantsho tse di gatisitsweng ke metswedi ya dikgang ya puso di mo supile a tsamaya mo madirelong a go dirwang ditlhobolo le go tlhatlhoba dibetsa le marumo. Go kanoka dibetsa mo go supiwa fa setse a kile a go dira gape mo dikgweding di sekai tse di hitileng jaaka fa go ne go tlhabolola madirelo a itshireletso a lefatshe leo. Metswedi ya dikgang ya puso e ne ya tlhalosa gore maeto ao a diretswe go tokafatsa ipaakanyetso ntwa le go oketswa go dira ga dibetsa. Ditlhobolo tse di supiwa fa le thulaganyo ya tebelopele ya 2026-2030 ya go tlhabolola sesole go thusa go tokafatsa bokgoni jwa dibetsa tseo tsa molao wa kgailo. A re tsena mo go tsa metshameko Ntebogang Sebetlela o eme sentle. Atla ke go leboge o lebile Samoka mo tsonetsong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Setlhopha sa bomme sa Morgan State University se fentse se sengwe sa kwa America sa HBCU ka disete tse 3-2 mo motshamekong o neng o kgatlhisa a kgaisano ya ditsala International Cup kwa mabaleng a Molapo Crossing. Phenyo e ne ra gore Morgan State e fetsa kwa Setlhoeng mo kgaisanong eo ya go aga botsalano magareng ga Botswana le USA e neng e wekile ditlhopha tsa bomme tsa volleyball di le supa. Re utlwe Segolame Baeng. HBCU ke yone e phamotse sete ya ntlha e thata ka 25-23 pele Morgan State le yone e boa go morago go gapa sete ya bobedi ka 25-23. Mo seteng ya boraro bomme ba Morgan State ba ne ba dumela ga jaanong ba tsere taolo ya motshameko jaaka ba e henya bonolo ka 25-10. Hela HBCU ya supa ha se batho go sala go marago kgathano le bagabo ba lwa ka gothe mo go ya bone ba dirisa Morgan State diphoso go helela ba sile ka seteo ka 25-20 go badeletsa deciding set. Sete ya bothano ya boelaolwa ke bomme ba sekolo sa Morgan State. Setlhopha se ne se eteletse pele ke Shomara Otis se ithoma go pele mme ba seka ba thola ba le ba go morago go hitha ba e gapa ka 15-4 go henya motshameko wotlhe ka disete tse 3 go tse 2 go ka hetsa go seteng sa loko ya kgaisano ya ditsala International Cup. Honestly, our plan was to try to play as together as possible. You know, our group of athletes never played with each other before this weekend, so it's a lot of adversity. We're playing outside, we're playing in the cold weather, we're playing with people we don't normally play with. We definitely played well together. Like I said, we never played, together at all. So I definitely think we played well all 3 days, and I know it's not the result that we want, but
you know, at the end of the day, they came out and played really well. Tracy, I love Tracy. Tracy did awesome this whole weekend, and all the girls love her. She's like that older sister for them, and she provided some insight and some advice to them too. And I think that's also needed for them going back home and taking that to their teams. A lot of serving runs, which was great. I mean, we even had some dips. They had their runs too. So we really just tried to battle and make adjustments to the out-of-system game, which I think we did well. I think some of the runs really helped us build momentum, build some confidence, and let us play a little bit more free. I would love to come back. The atmosphere has been great. The energy has been great. At HBCUs, we're all about the passion, and I think that's one thing that a lot of Botswana and Zambia both brought, and they had a lot of smart plays, IQ, high-level IQ volleyball. So, I mean, I would love to come back, keep playing them, and see if we can try and get some Botswana girls to come over to Morgan State. Motshamekong o mongwe Police 6 e hentse ya Ross ka disete tse 3-1 ha motshamekong o mongwe setlhopha sa Botswana se heditse ka maleka ha disete tse 2 le setlhopha sa Zambia. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Setlhopha sa jone netball ke bone ba fenyi ba like kgolwane ya Botswana Netball Association ya Division 1 morago ga go fenya BDF Cats mo motshamekong wa makgabala kgang o like o tshamekilweng tshokologong eno kwa Royal Area kwa Tlokweng. Jone isimolotsa bontle e tsa ketapele ya 8-4 mo kotareng ya ntlha bomme ba jone ba tswelela ba tshegeditse taolo ya motshameko go fitlhela ba fenya ka dintlha di le 10 a manele bo fera bobedi go tse 10 a mabedi le bo fera bongwe go fetoga ba fenyi ba monongwaga. Jone ene isireletsa bo mampudi jwa bone go tswa mo ngwageng eo fitileng e fa BDF Cats e wetse mo go abobedi bomme ba polisi bone ba feditse mo maemong a boraro mo go tse dingwe Tamaga Jasper se fentse ke bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le bosupa ka go fenya jone ka 34-23 fa Presence bonem ba gapile Gauta mo leking ya Division B ba sena go fenya UB Crystal 37-30 go tlatlogela kwa leking kgolwane ya Division A. We played very well. All the departments were working well. When we started, we were struggling on the cycle defense, but just on half time, I just told them they have to stick to each and every to their partner. Totally clearly hungry to win because it's extravaganza. So we came prepared. That is why we can win modi kadi center passes tsa rona. Re kgone go ba win modi wins tsa rona. I changed the plan. I knew they expected to see Gilda on GA, but I played a wing attack and introduced the small kid in the GA. Hey, totally, we played a very embarrassing game. We've never played like this before. I don't know, psychologically, I think ba affected like a player but hela we played a bad game. Ga go le ha o bua ga go tsene mo go bone ga gona change ga go supe gore ba utlwa gore wa re ba direng and ha go ntse yalo gore le ha o tsenya di changes tse di tswang kwa nte ga go ntse go tshwana hela ga gona sepe se se diragala. I think mentally hela they were not okay. Motsona tshudi wela fela ka tseleng tsengelo di kgantsa rona tsa metshameko mme o lebile sa moka o eme sentle gore ga kwa tsene di go ga kwa pele. Banni ba ba senang ditlankana kwa Madinare ba rotloediwa go tlhama mekgatlho. Barui kwa Kgomokasito ba rotloediwa go tlhokomela leruo la bone go lwantsha tlhako le molomo. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Morgan State se fenya HBCU mo kgaisanong ya Ditsala International Cup. Wa tsare be khutwe teng fa di kgantsa se di a latela.